with so many text and messages. Apo, agyaman kami iti anos yung agte-text. Ulitin naman dati text na napakiplay nga po yung Dance with My Father Ilocano version. Okay, later on. Okay, kahit ko lang manang mangag de agkansyon kayo ti throating manong ulit. Manong dyan pabati man ti tatang ko nga nakaturog pa ay ingana pa itatapal ko sa manong dyan tay Arak and she's gone. It's me, Napoleon Ramos from San Andres, Santiago City. Apo, she's gone. Apo ko at medyo mabalimot ang may isa lang siguro ti makanta may kalpasan na tayo tagat tawanan due to the throating ako na tagat haan apo ka sa iti 40 kito mabalimot siguro maminsan lang naman dyan kasi mo nung tayo na kilino ay laglagay pa maawan nagkuranga gayam ay okay naimbang malam tayo amin Uncle June guwapo kan ganas nga kaanak ka mga guwapo nga ni amang pastor igayuman kami dito ya balay isuda ipongs Irone with Irene. Siguro, di ka mo. Allen, Ken Clark, Met, Jason, iti barangay. Ken Shakmut, Jason, iti. Barangay, Hams, Blaze, Cordon, pakitugtog yung mga tatay, paborito nga kantayo. Palo babae, pirmi yaman ko. Ano na dyan nga kanta? Palo babae. Baka the girl from yesterday. Ay. Balasan na iti kalman ko na dyan. Good. Okay, naimbang nga marami Kuya June, kablawa man dagiti kabaranggayakan na kapurukak, dagiti agtungtong 8. Ay, tungtong 8. Agtungtong 8. It's me, Kuya Gerald. Tagami. Iti Madadamian Etsyage. Madadamian Etsyage. Diskumpiyado man sir dyan kun ko yung ambak kanaw. Agyaman ako na ni Rhea. Nalpasan ading Rhea. Naudiso na gamin. Naudi ka nga na online. It was sang earlier. Hearing Ilocano songs makes me feel at home. You will talaga man. Though I barely understand the dialect, missing my dad who is one proud Ilocano from Vegan Ilocos Sur. Nakakamiss umuwi from Vancouver, Canada from Bianca Fair. Wow. Oho, kadagiti sa amin. Nagdaragong ko nga nagbasa din yan. Of course, kadagiti sa amin na po nga kapag kayam tayo nga taga Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur, agyaman kami kada kayo ta. Kaya tanyo na iti musik at Isabelenyo apo uray no research kami laing tahan kami mangarod nga puro nga Ilocano. Ayan, iti napatag at mensahe na po dagiti sonata mi kaya mga ipadanon kada kayo. Kat kuna na dito anong June, brother, pakikablao man apo dagiti kakabagyak dita Bantog Petines, Alicia, una na. Gonzales Maximo Magalong family. Pakito karyuman tay kantang Dita Denam. Magyaman akabu kablao nagapuken ni Ami Magalong iti Rizal, Santiago City. Ayan. Cecilia Monteclaro is watching. I love Ilocano song and old love song from Jen Gonzalez. Yeah. More from us, dito man. Up ko na naman ni John Mark Moster. Kablaawan nyo man ti amin nga mamartek. Dita kabulay sa Santiago City. Kanda gati tumutong it nga babakat from Sammy Bangi viewing from Los Angeles, California. Isa rin naman to di ba? Laglagi pa mo. Nagbasulak kay naramid kumet amin pagragsakan ngamaniyat insubad mo sinaktam laeng tuy pusok di mo inilala napudno nga ayat ko karim kanyak ingka tinalikodan martir a puso na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kapasulaken ka itad basulag tay naramid kumet amin pagragsakan
ngemanyat insuot mo, sinatamla enti puso, di mo inilalang na puno nga ayat ko. Karim kaniyag, ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langintang. Awan amuk, anak ka basulakin ka. Dita basula taing paay ko amin akabaela dita den na awan nagbasula. Was ken ni ayat nang keltay kadagiti arapaan. And of course, Mama Glenda Gallo would like to greet happy birthday to Mama Marilyn Agabao. And of course, manipod mo taniti for the Kaduo family detan. Mama Marlene, happy birthday. Den ng awan nagbasulak kay naramid kumet amin a pagragsakan. Ngamaniyat insubad mo sinaktamlaeng tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangin-langintang. Awan amuk, anak ka basulakyan ka. Dita taim paay ko amin akabaela dita den na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat nang keltay kadagiti arapaap. Apo ko na napay dito, pakibati na lang din si Papa Doming Galo, si Manay Gina, Dario Galo, Athena, Freedom at Gabi from Mami Glenn. Nakikinig kami ngayon ng adda kami manenti FDD, More Power Kuya Jun and JM. Thank you so much for listening, Ma'am Glenda. At naku, may kaduang adaras dito yung ibagang mga agsarak, tagang piman, tadi ka mo agparparang.
mabuting kan sa mga mangilibre kada kami. Just kidding, Ma'am Glenda. Anyway, we missed you so much. Your smile, siyempre, and everything. Di ba? Everything. Kablawa man, di pamilyak, di talapas sa guday, Rose and bakat ko. Anak mi, Danadia, Sofia, Ken Hart. Manang Kuruwena, kan nalakay na nga ni Rolly kan anak da. Ni Chabelita, ken ni Bryla Jade. Randy, ken ni baka na nga ni Dayan, kan ading na nga ni Sheena. Eking kan Ana, kan anak na nga ni Eunice. Thank you from Rodel Miranda, iti lapas sa Guday Quirino. Kung na napay dito may isa, naimbagal daw yung manong June, kablawa man, di kita dingeg, iti purok uno, iti ipil, request kumanta, Ilocano version, iti perfect. God bless and thank you from Simbi Agcanas family and unfortunately kami pa yabo na i-record data dati na isurat ko ng sonata nga Ilocano iti perfect nga ba mapariga ta man na due to our apo schedule nga awa mati resa nan apo iti income panag paspasyaren siyempre di trabaho mi di munisipyo nga tata iti load ko tatagat business license ayan so kadagiti so amin na pong ating negosyo na agree-renew kayo di business license yun lang dito ili ni Ramon Isabela itinderot Pilipinas panagre-renew apo at di memorandum data nga ingana abayin tilaeng iti last day of payment as in fee payment iti business licenses tapno maiwasan nyo apo iti multa nga kung nada isong magbayad kayo na tapno the discount na discount yo of 10% course ba? I could kadagiti adi treasury office ti makasungba. Ay, yeah. Good PM po. AJ Almeida Kabangon, apo ko ni Celo Almeida taga Bugalyon Norte. Ag-request ka man na dawel a driver. Kung ano what? Auntie Cathy Cabal Salvador is watching right now. Good afternoon to all Good evening, DJ. Good evening, Dita. Hello, Hawaii. Of course, the Cabal family, Salvador, and Cabal? The Fabulous 12? The Fabulous 12, the Magnificent, the Hot Mamas. Kung nata nga. Yes. Aputi na buya, di na udi nga in-upload ni Kabsat Cathy. Ay, ajig chat-chat-chada. Nakapso mo nga min internet, iti rabi. Nabuya ng tijube. Nabuya dan. Okay, so one time, Kabsat Cathy, kadagi tayo man costume yung nga nagdadaan, ipatulod yung man taadumot. Iti kaya nang costume dito, iti kakasta nga shining, shimmering, splendid nga joke only. Anyway, ako mabalin tayo mga iparabor ko na kita dumapay nga mamamas ito'y Pilipinas na kita. Hindi kita lang ni off shoulders. Anyway, just kidding. And good afternoon once again. Kada kayo, kat nakantami mo dyan, Congresswoman tatayan. Ata, yung kabil ko. Okay, so here's another requested piece, everyone. Kat para kadagiti may sapay apo nga di na aklunan ti bidot na. Igi pabasol dalat ta. Request ni Manong June Lopez Itiranyak Ramon Isabela Lexco. Pahinga taman din kinansyon, orayam iti Valentine's Day. Ulitin taman. Nagtakala ka niya. Paya. Agsasawa kasi ako pati ng rugin. Ay, yeah. Sika. Kasladyak maaklo, panakapukaw ko, kakaisunang nga ayat ko. Gana rin. Jakman ninamnama, ama sulisog ka, bayat ka awan ko. Narukop man gayam, dayta na kemo, kararwa ken puso. Di mo pinanunot, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Nung pakaraksakan ti panagsagawag awan mabalin ko. Nunam naman maging akong kasapulan siya kung tayo likatan. Nung aragsak ka, di
sidung na palubusan kang ngem nudum tengkong aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko jak may pananaman lagi pem mawan tinakurangan ken nagpasulat katuy ayan nga imparit na katawan lumartan yung kiinsuban mo nasaan ken lindo pusok ti sinugatan akyes ken panaas tinaglinatan ken kaaman ang anila narukop man gayam dayta na ken mo karalwa ken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento no pakaragsakan ti panagsagabak awan mabalin ko nunam na maen madinakon kasapulan siya kun tayo lipatan laglagi pem awan tinagkurangak ken nagbasulat tatuy ayan